Yeah, no, listen, yes. I know that the deadline for the proposal is just now at 6:15. I'm literally about to submit the proposal right now. Yes, I know how important this is. Like I said, yes, don't worry about it. I checked my load shedding schedule, and I'm only getting load shedded tomorrow at 2 o'clock in the afternoon, so I'm good. Yeah, yes, okay, boss, listen, trust me, I promise I'll get this uploaded within the next 5 minutes. I'll even call you as soon as I'm done. Yeah? Good? Okay, thanks, boss. I'll call you as soon as I'm done. Thanks, huh? Bye. Boss, man, applying pressure. Gotta get this submitted ASAP. A few moments later. Okay, finally done. Now just to submit this. No. You don't know why it's going on. A few moments later. You know, man. What? Want to record a voiceover? We got you. Want to shoot a podcast episode? We got you. Need someone to edit all of that for you? We got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info@abutivoice.com. Loko dyambu ri nge se tsuvuka etintshaveni, ntombi ya vanhu yi phaphamile tikhela muroho. Phela masiku lawa swilo swi cincile, loyi a twaka ndlala u nghena esin'wini hi yexe. Tikumele buku ya landza nuna leyi tsariweke hi Ntsako Nombelani. Leyi i buku yo nyanyula swinene. Loko wo yi sungula a wu nge yi veki ehansi. Ku kuma vuxokoxoko hi mayelana na ku kuma buku leyi, fonela nambara leyi nge 079 828 0642. Lageza subscribe ka YouTube na swi Look Kylie. Look Kylie ne. Look Kylie. Plus na podcast ya lembe le ayina yona previously na DJ Z. Yeah, bon. La ri kona. Ndzi tshama na podcast yo tsakisa ku fana. Yeah, mara that was the first, ne? Yin'wana yo siya tin'wana to sungula. I nandzika. Isa munhu alwandle ayanwa mati straw. Okay, in one episode ya Shangani Gang, you can set the comments down when I cut one na va va hi sola swi na mhaka. Yeah, we are growing. We are growing. Mara solo na mabumeri swa laveka. Swi ndla ku na hina hi tiva ku hi ku la hi nga right kona, hi ku la hi nga wrong kona, hi lunghisa kwihi, ona kwihi. Yeah. So na timhaka ta sound ti vonini ti issue ta sound leta malala hi tona hi busy na tona kha procure equipment leyi nga kota ku hi yisa mahlweni. La nga na roadcaster hi ngo tshama ti na yona hi nyika yona. Lava na roadcaster. Yeah. Loko ri ku na roadcaster 2 or roadcaster pro 2 hi kombela na yona. Wena wa kuma milioni.
So you can support every week as well. Coming when you are watching, when we premiere these episodes. So please tell your friends, to tell their friends, to tell everyone. Subscribe, like, and share. Nama isalanga noma tilwandle luya Subscribe. Yeah, I won't talk about the I choose a Na DJs iba subscribe been last week. Yeah. So now when you are straw, I subscribe. So the combe subscribe. And I'm telling na anistu ko iboti ko tatana no kumbe ne mitana hivito ko ina van'wa hi kulele mitile loko vula munhu hivito ko bale ndhawu bichana. Yeah. So I just go if ka go tshami na jafta. Yeah. Ranga hi nangusa ku age gap between mina na vona ya kumela na. Mone mlungisela na mic wa mina. Tshame na ndakubut ali moyana. Yeah. Mina ni va vone I think the few weeks kama ko sungula kwa vona ko isiwa the late but Thomas Matos ni va vone loko va kha va vika xivuku xa kona kama hungu. So tshame na but almoyana mi ta to tala kwala ku but almoyana I munhu wa njhani. Yeah. Munhu wo huma kwihi vatswari kwini mina va ni hlamuserini va ta byela n'wina ku I vona mani vele kwini but loko mi kandziyini namuntlha mpfukini musa lava ni twese mi kha mi thinda tin'wanyana ta le timbutini ni vona ku kahlekahle but ntsako kahlekahle yi tiva munhu hinkwawo wa ka Gaza kahlekahle mi tiva munhu hinkwawo wa ka Gaza ku hambana loko nga tivi ku Zanele ri laha a mi ri na yena. Ya no Zanele se ku na but almoyana na vo se bula tele timbutini nkarhi lowu ya ku na ve le ka Xitsonga na vo a mi le timbutini na vona ti le ku vuyeni straight. Zanele xitukulwane Zanele mi nga chavi mi nyiketa yena. I tukulu that's why va tivana va vulavula ngopfu. But Ali a ni swi tivi ku ni hlaya biography ya n'wina or ni tshikisa sweswi mara mo ni hlaya but Ali is Afro soul pop music artist. Ali Moyana was born in the mid 70s. Yeah, na fita ku vitana but or malu. Leswi swa vito swi nge tirhisa hi makarisi. Swi ta hi bisa hi ndichana. Yeah. Or swi cherisa hi juice ya le nga kwa. In the mid 70s in Guyana, Limpopo, South Africa, and his family belonged to the Gumbi clan, which is mainly found in the Zululand, Mpumalanga, Swaziland, and more migrated as far as Mozambique, Zimbabwe, Tanzania, Malawi, and Zambia. That's why I'm not touch Bongolish. Because I tolovelekangi hala ka hina kahle kahle. Muka kahle ni nga hlaya biography. Mina mto ba biography muna hi n'wexe. Loko no hlaya biography se ta heta 7 years because biography ya n'wi leyi ngopfu. Yeah. And that's the reason why mi ri i lehini. A ta heta ndaka 77 years. Yeah, mi ya heta khale. A swa ha fanelanga mi kota hi va xota ku mi njhani. Yo ka loko va fambi ti vona mi vuyana. Better go my family was. Yeah, what ku boyiwini. Ku jikuku. But Ali mi ta mi huma kwihi kahle kahle Ali Moyana ene timhaka leti ta khavala to suka episode 1 phela va migrating va ku na lava nga migrate va Mozambique va Zimbabwe xivongo xa vona xi tele ngopfu Zululand leswi kha swi vulavula ka lowo ku na vanhu lava nga le Tanzania ku na vanhu lava nga le Malawi a Zambia. Okay. Or in short, Moyana is xivongo I vito. Then if you check kuna vanhu lava va nga vo Limpopo na vo Mpumalanga van'wani va tirhisa chuma and then van'wani va tirhisa mafumu. So I will just be brief. Mafumu yi tirhisiwa hi genge leyi nga migrate mi kuma ku yi suka vo Zululand yi hindza ya vo Malawi na le vo Zambia. So loko va fika le vo Malawi a Malawi kuna vanhu lava va matumbuka the tumbukas like vo Prophet Bushiri.
So loko va fika le va kume those people lava tshama in a communal way. So loko va vutisa ku von'wina muma kwina se va ri no na original suka Zululand masayiti ya vo Mtuva na vo Mfekai na vo Phongolo. And then hosi ya n'wina i mani la se vanhu lava va ku hava na hosi. So then i language ya vona hosi mafumo. So vona va byela ku no hina lomu huma kona hi ti hosi. So then loko vanhu lava va ka hina va kuma ku se lava nga migrate va ya vo kona le vo Malawi. Loko se va migrate back va vuya vo Zimbabwe na vo Mozambique. Ani ti hosi. Some of them use that name mafumo as surname. Then Chuma ani we are of Nguni origin. So Chuma liya what happened is I Chuma xo lovola leya xa Xitsonga leswi vanhu va vulaka swona. Chuma is Kalanga leya xa Xirozwi. You see the Rozwi Kalanga. So ani must talk about Rozwi ya va ri na empire Zimbabwe. So then what happened is our forefathers intermarried na va Kalanga. Okay. Ani we of Nguni origin loko va fika la between border ya Zimbabwe na Mozambique. Va mikisi Xikalanga or Shona na Xizulu or Xinguni ne va forma language yintshwa leyi nga vitaniwa Xindhawu. That is why if you can hear someone speaking Ndhawu leswo swi endlaka ku loko mo cheka swivongo leswi nga ka Xindhawu i vo Sithole i vo Msimangu i vo Ngonyama i vo Mlambo like vo van'wani loko se va swi tsongalize vo Papa Pheni va ri va ka mani va ka Nkovalo or Ntivana mara roots ya hina it's more i mix ya va Kalanga na Vanguni. Ku ri nga ri njhani hi va Khaladi ya va vanhu va tima. That's how I can put it. And then loko so because history ani ya distortiwa loko party ya vanhu tindhawu ta Vatsonga at the ranger from that side ya Northern Party ya KZN up until vo va ri vo le ku huma ku vo Gacha Buthelezi ani Northern Part vo Manguzi ku na vanhu va ka Tembe. So then loko va Mabunu na Portuguese na British va panda Mozambique na South Africa. The other party ya vanhu va ka Tembe va sele kwi South Africa. The other party tsala ya belong a Mozambique. So that's why mukuma vanhu lava va ka fana va ka hina because area ya vona ku ri vo va ri Mtuva Mfekai ne le Phongolo. Some va le Kwanongoma. So then during migration, because of the trade, that's why we were found everywhere. And then even during the struggle, my comrade amakota ku matumbela hi why loko ku tirhisiwa xivongo xa Moyana a wa ha swi tivi ku munhu loyi wele kwihi. Hi swona swi nga endla ku loko mo cheka vanhu vo fana na vo JZ yivi tshama na Papa Tsongo wa mina Papa Thomo a va ri base vo va rana intelligence ya ANC va ri between Mozambique and Zimbabwe. Then by advisor now President Sapora Mashel, everyone there. So that fake surname kote ku vanhu Baba everywhere. Then that Moyana it's mainly used itirhisiwa hi vanhu lava nga gcina a Mozambique na le Zimbabwe. Then Lakaya Mpumalanga Eastern Cape. Then recently yo ya ka vo Malamlela hi swa khale that's why it's rare chakala it's rare. Loko va ya ka vo Malamlele va ti vaya vo Valdesium then Mashamba then Kremetat ntayitlema Kremetat yeah Kremetat from there va sungula ku va hangalaka ta tindhawu letiya then lava nga vo Bushbuck Ridge hi lava nga vuya na vanhu va ka Nxumalo kozana va tele ngopfu vanhu va ri mete xivongo lexiya xa mafumo tele ngopfu a Bushbuck. So I in essence like I told you during that migration kahle kahle na hina hi huma ka vanhu lava va ka Ndwandwe. So during those breakaways that's when un'wana na un'wana u lava ku ti-email. So na lava ka hina ti tolana loko ti fika Mozambique se lava va nga ha lavi ku va luva ka vanhu va ka Nxumalo you see hi swona swi nga endla ku va hindza va ya Malawi van'wana. So then ivi van'wana loko va vuya Limpopo hina hi ta tswaliwa hi va hi ri Limpopo a va nga tibyeli ku va ya Limpopo va tibyela ku va tlhelela KZN then hi endla pasi hi vulavula ririmi leri nga ku vulavula
hayi le ngopfu history leyi cause se ingeze yafika leswi se mi nga tela swona ne hi leswi mi nga swi vulavula sweswi ni sure ku se ta teka short ride maka ku information leyi ma ta wena ku swi nga ta teka short ride before hi nghena ka leyi nga mi tisa laha i timhaka to information yo tala ya hina Matsonga Machangana yi lahlekile swinene a hi tiveki ku hi huma kwihi hosi ya hina i mani tsutsume ya kwihi swivongo swin'wana swi dilutiwe swi ya kwini and the why kwatisa mazulu lo va ku laphindi xangana okay Vatsonga va tsutsumanga va ya helo let me put it like that you know what happened southern part ya Africa up until DRC that is when bona vanhu lava nga vuzimu vo maswingo i vanhu lava nga ta venda vanhu lava va ta va huma hi le ku DRC you see so then vanhu va ntima a va ri kona kusukela khale na khale despite whether i Vatsonga that's why mi twa ni mi hlamusela ku a va stretcha up until site leyi ya northern part ya KZN a va ri kona then van'wani va stretcha ku ta fika ku la masite ya vuminga mi nghena mpande so they've been there so what was happening a ku ri na issue ya trade if you know that's why ni ku hina hi fika hi teka leswaku xuma hi mhaka ku hi fiki hi endla mali loko hi fika between border ya Zimbabwe na Mozambique hi Xitsonga va tala ku mi byela ku hi le Misapa hi le Beira so i tihaba leti hi lomu ku vanhu vo huma vo Zambia part ya Africa a va endla trade laya so luckily our clan happened to be there prior ku vanhu lava va fiketela se mi kuma ku se na to ti take over loko se ku fanele ku endliwa swa ti trade ti ivory ti gold mine ba responsible that's when they started to use that chuma it's a kalanga word meaning wealth reform asubuli chuma xolo so ya Vatsonga that's when imbyela ku Vatsonga they've been there before Soshangana so I will cut the story short ani vo 1820 loko vana nyipiliya ya vuxaka vanhu lava va ri ka forefront a ku ri mani a ku ri kokwana wa mina Zwangendaba is part of that history a ku ri Zwangendaba ku va na vanhu lava va Masekonguni and then ku va na Mzilikazi and then ku va na va ri mani vo Gomani Maseko so those people they went via Swaziland so then va ka hina va fika Swaziland first na sweswi ha ri na tiko Swaziland va ri le Mhloxeni ri kona ndhawu liya then loko va fika laya va endla yini ba Soshangana u hindi a ya Mozambique more special ka area le a ri ndhawu dominant ani nti va ndhawu va nini va ngoni lava nga famba khale va ya le va fika va mixana va kalanga so loko a vona ku ti-surname leti a ti related na leti nga KZN that's why it was easy for him ku a endla na ti-capital teti a ti endlini ta yena leyi so he assimilated some of the Tsonga chiefs ti-chieftain ta Vatsonga ti ri independent a ku ri na ku na Vahlengwe ku na group ya Van'wanati a va ri independent a ku nga ri na leswa vu-king un'wana na un'wana a ri king ya ka vona ya because na hina loko hi fikini le loko se hi va na mali ma vona between border ya Zimbabwe na Mozambique a hi ri na hi fika hi ti endle xitikwana xin'wana va ku hi le Zeja so Maportuguese loko ma fika laya ma fika a ma lava misava leyi a va twa ku yi nonile then if ma endlela swo ma ku no hi kombela ku mi sweka mavele lama hi la ku vona mi byala mavele la ku mo ku ma ta mila njhani se leyi ya ka hina yi ri hosi yo endla matshutsu ku sungula ivi ma byala so that's when they moved hi swo swi nga endla ku va endla yini se va move instead ya ku va nge tlheleli KZN va nge mavele swekiwile so then i va va move va endla yini va ya if you check ne ku na area leyi vongo i xipinge leyi tihosi ta ku nga ta va ka Sithole hi loko va ya ivele va rini you see maize mi sweka ya so va endlela ku yi nga mili
ka ti swekiwa leswo a ti vupfi ya mara se mbewu yi va yi dlayiwe vumbewu so hi ndlela yin'wana u zama ku lava ku ndla xifaki hi nkarhi lowu xifaki xi nga heleriwa so hi ku swi veka simple ta swi twisisa i ku thena i ku thena swifaki So Matsonga ka area letiya hinkwato a va ri kona because I will give you an example. A KZN ne ku na tindhawu ta ka vo Masingi kuma ku tiko ra ka Masingi, then ku na tiko ra ka Tembe. Hosi Tembe we are very close mina na yona. The only thing they lost is the language. Mara Xizulu xa vona wa xitwa ku xi na influence ya Xitsonga. I always visit them ndzi nisa Hammy chauke. Ni isa Hammy chauke because a va ri na challenge ya ku swa vona swi ya ka Zulu every time, so then even va yisela va ya kota ku va vona ku swi swa Xitsonga xa ka vona swi so they've been there. Loko ni yi vutisa hosi Tembe ni yi vutisa ku vanhu va ka hina va ka Moyana or va ka Gumbi, no, you know they've been here with our forefathers ranging from about 1600. So then how can Matsonga hi mhaka 1820 se va hunduka Machangana, you see? So issue ya Machangana, let me clarify it so that you can understand. Ani a ku ri va Masekonguni lava nga endla va ya Malawi, then na lava ka hina va Zwangi Ndava va hinte va ya Malawi. Ku va na group ya Zulu Gama yi hindi ya Malawi. Vanhu lava ni va hlaya hi lava va ri ti-general ta tinyimpi ta le KwaZulu during era leya vuxaka. So these groups, Soshangana was one of them, and then Zwangi Ndava loyi a nga kokwana wa mina was one of them. So that is why mina there's no way ni nga ku pfumela ku ni Mchangana, and it's not an insult because my forefather ne loko va fika Mozambique a nga pfumelangi ku a va subject ya vona. They moved to Malawi, then lavan'wani va vuya back, and then the product ya lava nga vuya back. So Machangana yini ku na tihosi leti ti koti ku ti assimilatiwa ti fola under that kingdom ya Gaza kingdom, and then va pfumelini, then ku kona na tindhawu. I think one day if mi va mi ri na chance loko hi endla leswa ndhawu festival ni ta famba na n'wina a Xipingi. Tindhawu leti a ti hlayiwaku vo Chayamiti vo yiniyini mavito lama va ka Soshangana va nga ma teka KwaZulu va ma yisetela le, those places are still there. Mara hi mhaka ku kingdom liya a va yindli ngopfu ka ti-area letiya ku nga tala va ndhawu yini that mix ni nga mi byela hi yona. So those chiefs are still there. Hosi leyi yi nga sala ya ti-descendant ta ka Soshangana or ta Ngunghunyana i hosi Mpungu wa ha ri kona leyi. Mara va n'wi sideline ka swo tala because I remember history ya vona na hala one you are still failing to accommodate them, you don't want to recognize it, you see. So vona kuna a hi tihosi hinkwato ta Vatsonga leti va nga ti assimilate, swo swi khosa ku that division ya ku van'wana ni mina ni Mchangana n'wana mina ni. So those are the things. So but for the sake of peace issue yaleyo ku vana vo fane va reach a common ground ku no, this had happened in history a hi ali mara during that era ku tirhisiwa nkani ku khokhara vanhu. So as a way forward hi endla yini hi swo leswaku fa ku endliwa swona yi nge kona way forward because remember I tried to intervene in the past ni vaphati mi swi vona vo ntsako hi nge endla ni zama ku hlamusela. So mina se a ni boheka ku ani sometimes hi mina ni nga coordinator ya SADC region for vanhu va ka hina, mi ni nga va hlanganisa hinkwavo. So loko se ni boheka ku ni ya KwaZulu hi va na that umsibiti day ya ka hina ya ka Gumbi phela leni ni boheka ku ni vanhu ta vanhu va ka Nxumalo why timitsi ta ka hina ti huma ka vanhu lavaya. So then they will quote, you see hi xavisaka. So then I had to pull out then focus ka swa ka hina ntsena. That is why now we have vanhu lava hange mbani vo 1800 ne. If I can tell you I managed to unite all our Gumbi clan, whether vele Zimbabwe, Mozambique, Zimbabwe and everywhere. So loko hi hlangana we know ku hi vulavula ti language lo hambana. We recognize ourselves as a clan, as family. Ahlangana KZN. And if I can tell you loko ni cheka vanhu lava it's more than 7 point something million. Because remember lo ma va famba kona aMalawi va fiki va retaina vuhosi lebyi bya ka hina. aMalawi va na hosi Mbero,
And then Singenta mfundisi lo dume kunyanga la South Africa khatama. No, ule askayi, ule ka askabuza kai. So mngangibuyisa ule mzimba. Extract. So then Hospenzeni yona tukulu ya wabu Husmagona straight laba kanqimalo. So that's why labo mkomba kushaka bza yena nabo. So Hospenzeni yakayini intukulu wa kanqimalo. Okay. Yona linga Zambi. And loko baendla swilo leswi baendla ti-event, they are not saying it's Shangano or what, it's Nguni. Because ina I recognize I need that Nguni thing because I folangi but subject time that's so Shangano. I think you are clear. So Matsonga bar kona na kona la. So the only thing they nga umelela ka Matsonga and remember himaka ishiya ya danda in everything na tinyipileti ata Portuguese Mozambique na Zimbabwe na British. So some of them ne abongo tsutsuma Portuguese abo de abakhabatshinela ba buya saitral lokumbona because if you can check ban botala lava nga ka bominga va lobolana na vanhu lava nga sala Mozambique ene vana mashaka ti family hayi lava nga tswaliwa na so the border leti so if I will give you an example na is the Gumbi clan the border right recognize nasikuna ring because even during apartheid leadership must be vanhu vo tala va tumbela ka tindhawu teta ta vanhu va ka why loko ni ku moyana ma swi tiku ye le KwaZulu yena we le kwi so ma comrade mo tala loko mi cheka a Zambia kuna Hospenzeni ya ka hina ma comrade vo tala lava va ri kona during the struggle lava ri Zambia and then na Zimbabwe ila ku ri na Papa Tom na JZ so that role na Mozambique duduzani ku ri suhi vona van'wana va Swaziland so Swaziland aba kota ku va nga tumbela anyway la so mfana luya delela kasi kurisiwe na kahle duduzani ku ri suhi Papa Tom va ka hina la duduzani kurisiwe Papa Tom ya so kuna kulinka kun'wana kulukumba ene loko se va hlamusela ne swinene the master la mama va swi vitana hi English ku tsutsuma Uchabela exile loko va la timhaka ta exile loko se mi swi connecta ku vanhu lava kahle lomu a va hi kona a ku nga ri ku chavela a va ya ka vanhu va ka vona u nge yisukeli ndhawu ku ni ya tshama Ethiopia u nga ri na so loko na ku swi connecta swa mapela so mavona matiko lama va nga tangiki ngopfu hala mavona ma swi ta ku why nga click na vanhu va le Nigeria vanhu va le Nigeria na vo Ghana ku ya le henhla le vo tala va vona hi vo lava nga hundzuka ti Black Americans a va tangi saitela so matiko lama vo Swaziland Malawi Botswana yini na loko vanhu vo tala va huma ku matiko lama va vula makwerhu I laugh because we are people of the same blood na vona vanhu so gang hi swo swi endlaka loko mo cheka vanhu va le Nigeria loko va endla music ne vanhu va le America va hatla va relate is ka vona vanhu lava va nga leyi va lava ka vona loko mo cheka na ti-high grade to na physique that's why ni ndle example yin'wana last week niku vanhu va le ku na connection yin'wana yi nga kona between vanhu va le Congo na vanhu va haleni no a connection ma va vona vanhu lava nga venda ma va vanhu lava nga venda swivongo leswi swo fana na Ramabulani xini ke xin'wana Mukwebo hayi Mukwebo va ngona valava Shaka Haji Shaborane Bora chitanga loko swo za xi ku vo rasa Mabulana ra something ne I va lozu yi vona lava huma ku DRC then if you can go le ka kuna mavona ani impile ya area ya ka Baloyi or Mnyaya xi kona xitarata xa ka Mathebula DRC if you can go there it's there yeah Mathebula ni va ibona ti owner ta Greater Zimbabwe le na everything they were very rich they were trillionaires let me put it like that but na empire so that empire is suka DRC then iba ta yendla iba Greater Zimbabwe sivula ku swilo simoshekile mos swilo aswa leswi mi nga swi ipambulele mali kwi
na empire n'wina kahle mhaka leya ku hi va hi hlongiwa hi vanhu vo basa yi onhe ngopfu kahle yi onhe ngopfu swinene hi ku sweswiwani hi lwa hi xihina hi vitana makwerekwere na swin'wana murhangeri wa phati leya ya ntshuka luya a nga lavani na swona. No, and remember, you see why in gives tsakela nakangu. If you check area leya ya vona, kusukela li ngwenya huma kona. You go down to home judge ku ya li. Vanhu lava va tukulu va baluzu lava huma ku lima swingu. Lava huma ku DRC. So then how can you say no, you can't? Sifana na mina ani mari machitwa Xitsonga xa manjidoi total. Loko munhu Mchangana or Matsonga wenda swinini, I will be very angry even though blood wise roots wise. Upbringing ya mina ya Matsonga and I'm very proud of that. Ntleni endla na album yi reach gold disc hi Xitsonga. You see? So how can I say if I done like an album. Phela se teka ditho yin'wana ya matimba ngopfu ku ri mi le ku yi dyondziseni. No, mina tsake ngopfu loko mti namuntlha because I khale vana munhu a nga ta hi dyondzisa. Swi lama kuma nkarhi hi ta hi focus ka yona. Because ni ta tlhela ni mi hlamusela na issue ya ku Xiswati xi tinjhani. Swati mix ya Xirhonga xa ka Tembe na Xizulu. And Xizulu lexa yini xilala lexiya xa le Zululand xa vokwana ngoma na yini. So xilala hi xona lexa xi vulavuriwa hi vanhu va ka Nxumalo. Ani va ku Nxumayo. Timhaka ta Xirhonga na Xithonga na i Xirhonga ani Mazulu loko va sabadela that's where the Tonga thing came. Mara I va Rhonga va lava va stretch up from Mozambique up until northern part of KZ. You can't say va suki Mozambique but they've been there. I went loko ni endla research ya ka hina because mina ni ku va an twa ingari va ka hina va huma Mozambique maka that Sanimi. Then I started there loko ni research ni teka back ni tlhelela KwaZulu. Kuna swin'wana va swi vulaka ku ri loko ku lova mkhalabyo kumbe mkhegulu swi fana loko hi swe library. La ku mbutsa xivutiso lexiwani ku ri a mi se tshama mi hleketa hi vutivi lebyi mi nga na byona ku tshama hansi mi byi pfapfarhutela mi endla buku hina swa ka hina swi documentiwini. Remember hi swona swi nga endla ku na movement liya ku na history leyi mi kumaku va ka Nxumalo a va na yona hina yona. You know what happened? Because lava va nga move va ya Malawi va yi documenti up until va ya leyi. Ivi hina hala South Africa a KZN hi documenta ya la. What we did, I ended up discriminate. We know as the Gumbi clan we speak different languages. So minani capture information yaban baka ina labanga kuilabanga Mpumalanga na Limpopo. Then labanga one ba capture ya labanga Eastern Cape na le KZN iba complete. So that's why naloko ihlangana hina I nye fulani kuna mkwere kuna I know. So those things issue ya inferiority mina loko ngilanguti inferiority complex. You see. So it took years we researched that information. But we have everything. So lagu mutsa ngeze mata do to ngo fuses. But I want a bending issue that ngana mangata wo se jale gaza ko. Let's ngalo kululu. Aka. Na hetele cause loko malala information le so to komba ngari ako issue le nge solve. Imaku loko me vula sweswi mi ri hina a hi zangi vana a kingdom. Okay. To start independent. Let me give you an example. Shunga solveka sweswi ne? I will give you a simple example. Was Zulu phela ni ikuya intiswa straight bu king lebya zakamthethwa if you follow the history. So bakamthethwa ani basiboni okay ilembe shaka phela ukumeke outside wedlock. You see? So then uya kurisiwa imani bakamthethwa. You see? So then ibiyena iba revolt. La ku claim abukusi bya papa yena. So yena adibzela no my main purpose la ku unite vanhu va ka hina hinkwavo. Mazulu hinkwavo. No, vangoni hinkwavo.
xivongo xa ka vona va ri va ka mani va ka Zulu xivongo leswiya so then loko se va unitini then vokokwana wa mina vo Zwangi Ndava na to se ti fambini ti ya endla green pasture and then vo Soshangana navo va fambini the Maseko Nguni lava nga ya vo Swaziland na le Malawi so vanhu lava va endlini va sali va compromise KZN va ku no hi mhaka ku Shaka u lwini tinyimpi letiwani va hlula even though it was bloodshed I am recognizing as the king ya Vatsonga so ya Zulu so that is why it's the Zulu kingdom because that Zulu kingdom ifomu hi vanhu va ka mani va xivongo lexa xa ka Zulu mara hi ku ya hi ntiyiso vanhu lava a va ri na ti kingdom i va ka Ndwandwe or Zwide na va ka Mthetho so hi ku ya hi ntiyiso wa straight vanhu lava fane va ri vona va nga na king va ka Mthetho va swi tiva na vona so ko fanele ka Vatsonga you see the problem ya le ka Vatsonga i ku kuna Mozambique kuna se KwaZulu kuna le Mozambique na le helo va kota ku va vanhu vo tala I will give you an example va ka hina ku va few lava nga ta va Swaziland va mahluvi a Eastern Cape va tirhisa Moyana na Gumbi teto so it's minority so it means va ta fola hina anda ka vuhosi bya mahluvi le so that's why akuna confusion yo fana le ka Vatsonga so ka Vatsonga leswi fa xi humelela issue ya ku remember kuna ti border saying loko va ku va recognize va ka Nxumalo as the king ya va problem because va ka Mhinga vana vuhosi bya independent and then lava va ka Siweya va N'wamanungu vana vuhosi bya independent so bona hi ti hosi leti to hambana ne a va fane va reach common ground ku hi ku vona ka vona va vona ingari va nga nominate mani simple as that because in essence ku hava king mi vona nga ku yes that's what go compromise wa mara va ka Mthetho va byi lava vuhosi bya ka vona so kuna nyimpi yin'wana mara okay hi ku vona ka vona loko ha kwetlembetana hi bangi kulu na bangi kulu hi nga swi kota ku reach compromise yaleyo ku va ka Mhinga ke let me can I give you my honest opinion problem ya vanhu vo tala va rhandza ku dyela you see the moment munhu a lose a bigger picture phela vanhu vo tala you see va lose point I once engaged with some of those guys who were at the forefront no na wena Gumbi manje ku va kona njani so mina I was honest ku mina ni representa clan ya ka hina ku va unite swa ku dyela swa vuhosi bini la ku ni tirhela ni kuma mali ku ni tirhile so ka vuhosi bya Vatsonga loko vo tshika leswo vanhu va grupana va swi grupana nyana va ti byela ku ya loko wo wina wena ya ku nyika xitulu xa yena wena ya ku nyika yini va nga yi reach conclusion ya ku va na munhu loyi va nga ta nominate va hosi and then lava endla yini ani budget yi ta huma like leyi humaka ya le KwaZulu you check swilo swa ti-community development munhu a nga check ku u ya dya yini u ya va na makhwapini va ngani ku ta ku dyiwa mali liya so problem vanhu vo tala va na selfish motive for king lebyiya mara loko a va nga languti sweswo a swi ta va xapa va languta and remember when they are saying you are a king it simply means we are languta ti needs ta vanhu hinkwavo if they can have that in their mind then va nga nominate munhu la nga va king yano mi library ngwana ya matimba batsikini mi library ngwana ya matimba Vekela ti mic Njalo hlamtswela na hina hey ku tsikweni loko hi valala hi ti-library to famba hi milenge vulavula n'wini valala hi vanhu vo fana na n'wina ku ri mi khome history and I think mi fambi tindhawu leti hinkwato mi kha mi lavisisa timhaka leti hinkwato ti ya fika laha leswi nga endla i ku a ni hlamala ku ni vulavula Xitsonga mara loko ni ya xikolweni loko munhu a hlamala ku vutsa xivongo xin'wana xa ka n'wini ku ni wa ka Gumbi swi le ku sweswi ahlangani hala emoyana didn't make sense you see I started to be confused munhu a ha ri ntsongo se ni tibyela ku loko no va na ti-resources ta mina ni la ku ni researcha ni kota ku ni swi kuma swilo leswi vanhu lava va huma kwihi se then loko swi ya i va ndhawu yini hayi vanhu va khale va swinini and then when you research you realize no man vanhu lava i makhaladi ya vanhu vantima i mix between vangoni na vakalanga va mix ti-language leti ya ti-two you see so isalwa emkhaladi wa mtima lwa nga imala no lava i ti-king lava va ri na empire ka vona lava i va empire veri ku na vo British empire leswo swa vo Charles swa le vo Britain setup ya ka vona yi ri taniya
ana va ri lo xitsutsu musi ndo loyi maxava ma n'wi hlamusela ku maxava wa ka hina we la ka mina Waka n'wina. That's what rhandza ngo history. ani mati va ka n'wina van'wani lava tirhisaka mphofu va tirhisa mphofu maxava ku na swin'wana nga vuxilumani se swilo ya swa vuxiluma swo tala you see it's like loko na hina hi zama ku ti endla vatsonga a ni hi la ku fita in vuxilumani ni na hina hi ku cuma swi ciciwa va ku xi ta lovola hina na hi swona swilo leswiya tirhutsi ta mina na n'wina ti na ngopfu xikalanga ti na tele ngopfu xikalanga na xingoni wa ka rikhotso i mutsonga straight von'wina mi vatsonga mara ne swi swa n'wina swi na influence ya xingoni because mi fike hi mixana na n'wina loko hi fika vo Mozambique that's why mi mi tirhisa to veri vo mbetse vo yini swi na influence ya xingoni because mi tshama ngopfu na hina swi fana na vanhu lava va humaka Mozambique loko mo cheka vanhu lava humaka vo Blaine Masi ne a ni lomu hi nga ya kona loko mo cheka vanhu lava loko va vulavula swi swa vona swi na marito ngopfu ya xizulu mi cheka vanhu va Mozambique va vulavula Xitsonga xi hetiseka na ni ku khulumelini yini so vo n'wina mi tihosi ka vo n'wina mara immediately loko va gengele ya ka hina yi fika yi mixana na vo n'wina mi teki marito man'wana ma leswi a swi vuriwa hi ntsako mi teki marito episode munhu a nga vuyi i luya u vuyile ku ri ku na ndyangu wo vuxanga ni genge a ni mbe mpfumo ku mbetse hi leswi swa influence ya xizulu so hina a hi makhaladi kahle hayi vo n'wina mi vatsonga xidzi n'wina lava ti fanelaka na hina hi lava mali ka yi a hi tsebeni a swi fana na loko munhu a tshame veri hi le ka site u fika u vutisa ku mina ni wa ka mani va ku hlamusela loyi wa ka mani va n'wi hlamusela okay and then say we are ka mhaka leyi mi nga tela na munhu mhaka ya music ni vona mi ku ka biography ya n'wina mi ze mi nga manager vanhu vo fana na vo the late Dr. Tatani Thomas Mtukudzi Kanda Bongo na n'wana the late Oliver Mtukudzi la ku mutisa ku vanhu lava mi hlangane njhani na ku kusukela ka Tatani Mtukudzi mina ka music ni discover hi malume MD Shirinda ni ku ri malume wa mina kuna tukulu wa vona ngana yena toka na ngoli vitu kuna Shirinda xilanga tshama ya va swi tiva that's why ni ve ni hlamusela ni discover hi malume MD I was still very young so kaya ka hina ma tiva vo Papa Tom na vo buti wa mi ti academic swa ti katara na swi lavi leswi you see so even in discover I was still I think I was 3 years around there mfana loyi wana na talent ya music so then kaya ku yiwa xikolweni you see so malume Shirinda endlela swo mikarhi yo tala loko yi fane va endla music au va play ku practicing yi tata yi ta nteka yi nisa ka vona ni fika ni yingisela swilo leswiya then I was able to pick up ku tune leti hi tona leti endla so la endla so from that tender age ni gurumo indlela liya hi vona so then loko se malembe maya loko va ta ku recording va ni vitana studio la va ri kona then va ni introduce ka ti producer ta Soul Brothers IPCC se ku tukulu wa mina loyi wana so then loko va kha va record the same thing loko ku recordiwa ta va ni khana va coach la endla se va vutisa mfana loyi una tsim to tala ngopfu but kaya ka vona ve ri a focus ka swa xikolo he's got a lot of songs so then we va isa lava va ti topake then as time goes on ni suka ni ta tshama na papa la Pitori ni ta tshama na papa then loko vo Papa Tsongo Dr. Chauke ti recorder tan fonela hey ali fane xi ta yingisela sweswi una hearing phela ali se ni fika ni yingisela sweswi so
ni hlangene njhani na vo Tom ta sungula ka yona Thomas Mtukudzi. Thomas Mtukudzi I maxaka ya vatswari va mina kaya. Mara ni ta swi tiva loko ni rhala ni nga swi tivi. Dr. Chauke I teki vo Matsonga. Se yona a ni swi tiva mara swa Mr. Mtukudzi a ni nga swi tivi. Se nini ya swi thumba loko ni kha ni maketa ti-project ta vana va Oliver Mtukudzi. Se loko ni ya kaya ni le ku busy se papa ya complain ri ya very yini Xitsonga ukukula le kule ukukula machindu se yiri Thomas u hi twisitise to tala ngopfu ta yena to za afa xaka ra mina nga zanga recording na swilo leswiya se yi la ku blame adult Chauke se ndri hi swilo leswiya n'wami swi twisisi ku swi tirha njhani phela vo teka munhu un'wana na un'wana va n'wi nghenisa laya tikhampani leti ti cheka budget mi ta kuma ku hi lembe rero va plan ku va fa va endla ti-product ta so mi nga swi teki hi nga ri vo va endlela mona mi ta kuma ka va endleli mona mara ku na ti-product to tala leti va lavaka ku ti endla for lembe ro karhi se ni ku mara okay swi ri mi ni to humesa mali xi huma xikhwameni xa mina kuma tichomi ta mina ku just hi va releasela ku mbili ya n'wi yi tawa ku va hofisa album xaka va n'wina a ri mi le kukuleti that's what happened hi Mr. Mtukudzi so then a ni byelini ku loko ni kha ni promota vana va ka Mtukudzi nawe wona ni ta tlhela ni yi push then ni hlangene njhani na va ka Mtukudzi it was a professor kerekeni a ni ri kerekeni siku rin'wana so vanhu lava loko ni ri kerekeni va ri when we see you hi ku linka na vanhu va ka Mtukudzi and by that time I didn't even music a ni wu tiva mara ni nga zi ni hleketa na ku ni nga zani because na music wa ka Mtukudzi a ni nga wu landzeleli so ndza ni ti nyika nkarhi ni swi yingisela why kerekeni va na society na vanhu lava na so then one day a ni tiko a ni vulavula a ni release Hammy chauke se ni le ku vulavuleni swa music wa Hammy chauke lowa n'wana xinyori so then ivi ni commenta n'wana wa Mtukudzi laya so it's like she was already told about me ku hey ku na munhu wa so a South Africa and Scotland sa ni bona a va nghena kereke ya la un'wana wa ka Moyana a ri mfundhisi so va byela papa leko hayi la ku hlangana na munhu wa ka n'wina loyi you see so then ivi va ku hayi la ivi xewetana swimangeni so loko se ni tlhelela kerekeni va ku phela that hayi liya it's a respond ya prophecy leyi nga ku nyikela kerekeni va tata vanhu lava va ta ku fonela va ta la ku ta va ta ku vona so then they came that's what happened so loko va ta va ku no papa va vulavula ngopfu hi wena va ri ku na mfana un'wana loko va kha va endla liya ya into yam na vo Ringo xifanyetana xin'wana xi ta na Mike Maswanganyi and then Mike a hlamusela ku cousin ya yena u le ku xigurumeni ka marketing and everything so then both Mike a va lovini nkarhi wolowo vona lava nga phusha vo Mandoza vo Dr. Thomas Chauke vo George Maluleke vo Brenda Fassie so yo yi nga ni groom so Oliver yo byela vana lava ku kona mfana loyi no ka ni nga swi tivi ku sweswiwani u endla yini because Mike u lovini so then they came loko va ta ivi va ku no papa very hi tirha na wena se ni phema le ka music industry mini manager ka ti-department ta government papa vete hi tirha na wena so but these people maybe they are God sent ni nge va tlheriseli se ni ku se hi ta swi endlisa kwini okay mo ni vulavula na papa n'wina then hi tirhisa deal ya Tuku Music leyi nga gali a hi lava ku tirhisa deal ya Tuku Music hi lava ku tirha na wena musi liya yi easy mve mi nghena mi ta maketa mara mi kha mi tirha na vona no ene sweswi u nga vula sweswo a hi zi hi lava ku nghena galo we hi laveli khampani yin'wana we are not going anywhere a va nga va tshama nga ri n'hweti so se ni swi voku laha se ni na ntlimbo wa serious a na ha swi ndzi fanele ku vanhu lava vo rhumiwa hi Xikwembu lava so then even consulta khampani leyi a yi endlela ku mirhi ya Makeba Next Music ni hlamusela ku na vana va Oliver Mtukudzi la and miselo ya Charles Kuhn a ri manager wa le Galo managing director so aku no musi deal ya ka vona ikona hi Agalo why do you want u la ku lwisa vanhu na hi tu ku endleli na n'wana Thomas Chauke ngeli ku tirheni na papa yena u tirha na wena se ku no lava va ka hina papa tsongo wa mina lava hi check issue ya ku EMI yi nge va teki hinkwavo se mi ni teka lowun'wana ni kota ku ni hi n'wi phusha nyana ku a vuya ka level se no if that's the case tana na vona then we went to Next Music
So loko hi endla licensing leyi va no loko hi endla licensing leyi a yi vitani mavito ya wena no a yi vitani mavito ya wena so then mina ni ta will be there ni ta mi push ni ta mi nga vileli then ivi hi maketa hi famba sharp then loko se ni tlhelela kerekeni va ku hi te ku tata Mtukudzi se ni ri mara ku tivana va kona se ku hi ku tata Mtukudzi tata Mtukudzi ni ri a mi o bupa ku khongela ka kona then 2014 ni foneliwa hi buti the late Freddy Baluya ka Munghana Lonene se Brian ku kumini na DJ Brian se no anga ni kumanga va ku no hina interview na Kanda Bongo man la so a kha vulavula swin'wani hinkwenu ve that thing munhu la nga n'wi pfunaka i ali se ni ku njhani va ku no hi n'wi nyiki tinomboro ta phone se hi ve yi ta Kanda Bongo man yi ta ni vona se ku no ni la ku ni ku vona a hi kha hi vulavula hi wena hi ri na vo Oliver Mtukudzi mina ni la ku hi la ku huma galo hinkwenu wo ta vo plan ku ta endlisa ku yini you see that trust and you look hi Xitsonga va ri khoma yini khoma yini nyari timhongo ni hana mali phela ni ya swindlisa ku yini so va la ku suka tikhampanini to come and work with me so then mara what will happen na se loko se ni tlhelela kerekeni ku vanhu lava phela se ku tana lava vakulu mina ni na mali yo ni ta va phusha va yisala so ivi then out of blue vanhu fonela futhi ka Munghana Lonene hey ku na papa un'wana wa businessman u le ku laveni and se ni networking na va Mtukudzi na lavaya then ivi yi humelela ni kuma ku ya ka Baluyi ni ka Baluyi ka mathebula le ka umalume se ku khale ni khani ku lava se ku na budget leyi ya 3 million let's start something mara ntwi va ni hlamusela ku hi nga ri ku na vuxakanyana between wena na Dr. Thomas Chauke na yini na wena se ni ku no ku na vo Matsonga leyi lero hi papa ntsongo mara mina ni tshama ngopfu la Pitora ni tshama ngopfu le kaya mara na swi tiva se ku no hi sungula hi vona we drive ya le ka vona leyi cheka ku a ni vona ve le khampanini mara ku hi nga va hi ndlela maybe ti-festival hi va hoxa na van'wana na van'wana va ta vona hi ta vona ku hi ta nghenisa na vo mani so that startup was that 3 million se ku sungula ku ta na vo General Music se va ta va hlayini like so then ivi hi release Kanda Bongo mani ivi hi release na Selmor Mtukudzi na ya liya Mr. Mathunzi then na ya Hammy a yi ri kona then se ku ta General Music na yona yi ta if joina laya so that's what happened so bana na interest yo karhi music una the politiki la ku sa swivutso swimbirhi ku na hoyi la tikweni ku na sesi wa hina loyi a ka duma swinene a nga tirha na kulukumba un'wana wa ku halawo boha phondo wa tlambi kulukumba u le ku rileni hi vuxaka bya yena na khampani leyi a va ri swin'we mi nga ku yini aka titlambi leti nga ku tini ku va advisor ku va tiyimela or va ya tikhampanini ena yena ntsena se a nga ku rileni ku na loyi n'wana a nga tlanga risimu ra vololiwe na yena swivetano a rila mi nga ku yini ka vanhu you see I'll give you an example mona ngazi ni tsutsuma hi ya kona ni ta mi nyika example hi mina I think I've got plus or minus 500 songs you see lexi ni nga swi vulaka munhu a nga endli xilo hi mhaka desperation you see loko mo endla swilo mhaka mi desperate and mi lava fame you won't go anywhere in life swi fanele ka business loko no endla ni lava ku hatla ni endla quick cash speed swi nga endleka mali yaleyo yi ni dlaya you see and then loko ka music munhu a va over excited ku ni sign contract yi tsala ugalo the open mic what that's the problem with our everybody you vanhu lava nkarhi wo tala va endla leswo mi kuma ku loko ma ha starta va mi nyika image ya ku everything you are an instant millionaire so mina ni vi na lucky I think advice leyi ni nga ta va nyika hi leswi nga ni humelelela I was signed up by EMI in 2002 check it's years back I was still at school
And I think into engaku timhaka leti ti kahle for vanhu vo fana na vo Jay-Z. Kahle ngopfu. So ni sign ka EMI hi vo 2001 ne and EMI pay yo le tiveka hi na mali yo tala ngopfu se ani mani marketing director ya kona mini wo vana like marketing director ya kona ku ri cousin ya mina the late Mike Matsonga se ani kai swi tiva ku vala ku mini va xikolweni se ku hi ali wa isayina hi teka 100,000 wa swit loko sayina hi ta endla tsakani hi ta release album leya wena ya tsakani hambi swi kaya va nga swi lavi ku release music but ha release ku va na maka se ndri mi endlela yini na yiri ni endlela ku vayisa la wa vona lo wa producer ya Soul Brothers u ta ku traina distribution na marketing then both time ndluli va IPCC va ta ku komba ku loko endla swa publishing na yini swi endla njhani se ndri mi endlela yini na yiri ni endlela ku in a long run a yi nge hanyi ku ya ku yini wena u nga ta va na knowledge leyi u ya pfuna vanhu vo tala so mina nombela tinsimu ta mi va ti tiva loko ho yi release hi maketa ni yi nga ba double platinum yi endla yini mara hi mhaka upbringing leyi ni nga va na yona ya vo malume MD Shirinda va Rubu hi tikhampani vo Papantsongo Xinyori va pfa va nyikiwa ti-R2 mina I didn't check xa ku na talente ku tsala tinsimu na loko munhu a ku ye tinsimu ta n'wi ti kahle a na over excitement yaleyo I told myself I want to learn that industry loko ni tiva hambi no tiva industry yaleyo na 100 years mara loko ni ya ni ti release tinsimu letiyani ti ya ku benefiteni mina like look at Nkosi Sikelel Africa hi mhaka ku Enoch Sontonga ri na understanding ya copyright swilo swa benefit vana va yena forever. You see forever And Nkosi Sikelel yi tirhisa hi matiko mambe. You see so you will find that the family they are getting millions ya royalties ta swilo leswi so vanhu va ka hina problem ya vona a va la ku understand ku industry yi tirha njhani loko va ku kuna I will give you an example Makhadza ta assign that 360 degree deal. You know what does that mean? Deal liya yi katsa marketing, yi katsa promo, yi katsa va ku endlela na show. Va yi vitana 360. So mafta ku va endla yini la loko swi ku nga ri mi tsakisiwa hi over excitement. What they did to Makhadza loko va fanele mi kuma ku va n'wi hakela mali ne va make sure ku va susa mali yo no va endla yini va hakela I'll use the word lump sum va yi katsa hinkwayo mi nge swi tivi ku liya yin'wana ya ti-performance or leyi yin'wana ya ti-royalties ta ti-sales vo to ku tsakela va ku 8 million I think na Tupac swi endlekerile so humelela almost each and every artist in all the decades leti nga va na tona loko ku ri na artist leyi mi tivaka in their time swi humelerile if you can talk about Tupac swi humelerile now hi vulavula vo Makhadza swi va humelerile this guy wa KwaZulu swi humelerile taba se Dubai na yena is part of it vo Zahara was the biggest even today swa ha ri what in lexi vengele ku ximise like se hi vulavula hi artist mina na tava artist in xi lexi ximisaka lava van komba number advertising page no you see the problem remember music let's say maybe music composition ne ku tsala tinghoma no tlanga swa keyboard na yini that's a natural talent natural but you need to understand the business side don't compromise because loko compromise hi ku va vona ku hey va ri ni Xitsonga loko va ku hume mkhokho yi dyela maphepha you compromise once ne you are gone so inge fanisi na vanhu vo fana na vo Dr. Thomas Chauke na vo Mahlathini lava a va nga swi tivi vo tekeliwa advantage ku valungu lava va swi tiva ka va humi xikolweni va yini xikolweni mara va yang mara no if you can Google then you want to understand okay loko ni ri na artist deal yi entaila yini then loko va ku na marketing okay loko ri ku na license swi vula yini you see in case ya Makhadza ni fana nga zanga ku I wanted to meet with her karlo na marketa Selmor Mtukudzi I went to Venda because I also had Jonah Moyo wa Deberangwe na Zozo they were my artists I wanted to see her before I sign you see because I love ku advise ku hi mhaka ku wena wa ti recordela don't register a company ya wena u license kunene these things because already una the product itself u owniwa njhani hi company yo karhi because
recording wa nyika I think now was the same thing this week in Sasona. The other time there was some the big companies. They were all dead. Let me tell you, Zara na yena ni xile huma makaya leswo u tekeliwa advantage. Yena hi n'winyi nga tekelisa advantage hi ku ya hi loko ni swi cheka mina. Because if you look but in TS Records, i label. Now when you have a label, you can see you are a label. Then by lini, but take a product liya by license up with IMI. Okay. You see? So role ya it was minimum. Then the other projects about license with are universal. Bona bo TS license to what. Organize la nyana vanhu vangu jigisa endla ti interview. You see? That was their role. So kahle loko munhu a ri ka music swi na nkoka ku loko a ya sign a contract a famba na munhu loyi a nga ta n'wi hlayela a n'wi pfuna n'wi advise na swin'wana na swin'wana. What I can say music, let's put the talent aside. Music swi fana loko ni na tender. It's a business. Yeah. Ne? Swi fana loko ni xava movha lowu ni lava ku rhwala vana va xikolo u ya rhwala 10 hi n'hweti ni ya endla mali muni. So which means you need to account for everything la. Ka music ina ti element ta yini ku na it's marketing ne ku va na distribution ku va na publishing ku va na issue ya leswa ti middle time swa vusamba. You need to understand those things. So loko va swi cheka ngari munhu u tsakisiwa hi over excitement swilo leswi ya vona va make sure va swi tsala swi fola that under that 360 degrees. So va helela va endla va ku claimela vona. So ku se mali va hitisa va nika example Brenda Fast va tsala va ku 5 million i munhu a imagine ku endliwa party Western Cape alanga ku rambo vanhu ku vitana na movha ku pfuleliwa byala hi pipe ni minmisini. But if you check the sales talk to the units leti nga xavisiwa na you don't even know u hakeliwa mali. So that is why we important ku munhu a tlhava na yini background nyana ya financial management. Financial management little bit of law. Even if it's only law of contract, it's fine. Then you are done. That is why most of the time I'm going to approach that company and everything. But when I go there, I was put a shakar. But I immediately look at my hey, I can't sell music. So it simply means me funny me was straight guy everything. That was it. Because I release a rent. And I know what is the reason because I know the industry. So Matsonga, my observation currently, I'm not casing them. If they don't change what they are doing, then Mr. Matunzi, igini kuba na millionaire yale music wa itsoka ibita tineti. The problem yabona ne ba taxwa le so ba holobela so nga pfuna chum so phuta. Let me use the correct word. So phuta to kube una beef ya yini ramali, you see. So you see beef ya yini half day na bo man ba endla ti beef ti billionaire bana ba mali, you see. So another I'm not casing or whatever. They need to change. I also mentioned that Mr. Matunzi. Ni release ntamnika example lile inga funa I distribute ne lia Sherman O'Clock. Yes, yeah. Sherman O'Clock. Yeah. I dirka that same deal you fana na show majozi because I remember I told you that deal, that orchard, logo ifika vanhu lava approach me because ni wakava mani wakava bot mai. So then logo icheka swa shoma Jozi vona kwa swifamba sharp ni sendzela nota no. Ai ringeteni ya bot Joe. Ta kota ku inghenisa na ta kota ku inghenisa na lavan'wana. Hi yena ri managing director ya the Orchard Africa. Okay. Hi yena nga kota ku endlela swilo leswi ya vona. I subsidiary ya Sony. So then ringeta hi Sherman O'Clock.
you online. Ayo kufambeni mara no ni famba no kwa ku senza ukuthi kasikumelela yini bako hayi yisendiwa yithi WhatsApp. Oh yes. You see? So loko yisendiwa yithi WhatsApp liya ya online ya famba njani ifamba. So that is why ambe mo kuma artist ya Xitsonga whether ibo Beni whether ibo Mane loko boka va nga cinci ti fan ta vo to ka ti nga cinci leya ya yo sendelana hi ti WhatsApp ni ku hana wa hi wana nga ta leya swo nyika image ku vanhu va humelelini va ta swi endla mara in real sense inani we I've been in the industry na itiva industry na loko munhu a ri na mali ni nga mi byela ku na yona mara ka Xitsonga ku hana wonga na mali kahle hi vona va endla ku va nga vi na mali music lowa potential yo endla mali una yona you see kahle mingo aka ti tlambi ta Xitsonga loko album yi va online ava make sure ku ri master ya vona yi le ka vona ntsena a ku sendeli munhu hi WhatsApp ku kota ku push because loko mi cheka ni vone album ya Brand Bomber just now a yi ri ka vo number 3-4 hi ti streams or something like that so vula ku Matsonga hi na access ya ti phone teti ya ti kota ku xava music na ku tshama online mara na yona yi kambira yi ri ka number 2-3 ka yini I think you're good iTunes. Joe was number 1. Dr. Joe sometimes was number 1. But you see the problem, you come to monetary. Yeah. That's my problem. And so the aggregator is not on. Yeah. I'm able to see. So the share the number that we miss work most of the times. The share we miss work we like in most of the issues we buy him. And you see the problem ne utaemba unyika image liya ya ku sule kuende ndlela liya. And then SARS ita ku karata ngopfu because sweswo meswo endla ku switsaliwa munhu a hemba ku swi tile ka la then SARS loko se ita phela va twa ngari mali liya yi koneni ku hava there's no such honest speaking ka Xitsonga ku hava munhu loya ku hava munhu loya endla ku mali ka digital I'm not trying maybe to speak bad no there's no one why ne that tendency liya va endla ku liya you see that is why loko mo cheka ma cards ya yena yi huma fan base ya yena ku tele youth loko yo huma within 2 weeks I'm very sure 1 million rand yi va yi reaching you see ta Xitsonga ni mani get bit nga vulavula swo tala so that is why mina lexi ni nga ta xi vula ni ava cinci more special defense usually yo bifa yo phuta ku ri hana mali ku ni nchumu leswi na ku munhu un'wana na un'wana u nyikiwa talenta ya yena ne that is why mi nge compare music wa munhu munhu un'wana na un'wana ku na leswi xikwembu xi nga n'wi nyika hi ndlela leyi xi nga n'wi nyika hi yona yena u compare hi xikwembu xa yena na nisana ka ti award swilo leswiya vanhu va nga va compare mhaka yini layana i competition ya ku fan base ya munhu hi njhani so munhu ya va a humelela hi mhaka yini hi mhaka ku vanhu lava va n'wi favor ku va tele va nisana mara a swi vuli ku u tlula mani no a swi ku na munhu a tlulaka munhu music talenta ya music un'wana na un'wana ku na leswi xikwembu xi nga n'wi nyikisa hi swona ku na lava hi ku ya hi swi average mara ku na laha a nga excelaka you see mara a swi ri njhani ku va mi tirha na munhu an internationalist ku fana na Kanda Bongo man what I learned I will give you an example Kanda Bongo man na Olive ava nga ri a hi ti fake lava ne a hi munhu loya you see Olive loko yo va yi fika laha ne ya hi respecta swi endla nga ri hina hi nga humelela and so swi nga endla ku xikwembu xi hambula yi humelela swi a hi munhu loya loko se mi fanele mi sungula ku teka ti-photo ta tsutsuma ya tumbela moveni no he will never do such things so he was very 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 humble Kanda Bongo man because remember leadership ya swi tiva hikuva ni mina ni le ka body leya leswa sasita even tlheni va manager ka department so hi mhaka ku vona ti-character letiya ta vona if I can tell you a ni vulavuli hi mhaka ku ni la ka broadcast loko ni manager ti-event ta vona swa ti-festival a ku va na percent ya mina ni nga teki mhaka swona hi mhaka character leya ya vona Kanda Bongo manager swi vutisa siku rin'we kasi vona they paid us 8,000 100,000 and you say we must take everything wena u va u nga ri na ntirho na mali na se ni ku no ni na wona mara mavoloko ni cheka the way mi nga yi swona ni vona hi nga ri a ni tiku ni nga mi byela njhani ni vona hi nga ri ni nga mi tekeli yi tirhiseni because I feel welcomed phela ku va ni tirha na vanhu vo fana vo n'wina swi ri mhani fane mi fila yina mi la ku filiwa helo
So that's one thing ka Oliver I learned that. And then ka Oliver xin'wana lexi nga xi learna i xi ya yini loko mo cheka ka Xitsonga loko va na artist mi kuma ku mi kuma ku ni tlanga loko ni tlanga music wa mina wu na influence ya artist yin'wana yo ku ta yiwa ka radio vele ku kopeleni ka tinsimu ta mina va endla swilo instead ya ku munhu a tsaka ku at least na loko no ka ni nga ha ri kona ku na vanhu lava va nga na va nga dyondza something. You know when I started to work with Oliver loko ndzi tata ku tirha na vana va yona the first thing leyi xi nga xi kombela yi kombeli vana lava va ku va ni dyondzisa ku tlanga music lowu wa vona ku chaya straight yi ku n'wi dyondziseni le ta mina ku a ta kota ku a endla ta yena mara a tirhisa ti-language ta la South Africa. You see at least ni ta va ni swi tiva ku na von'wina ku na boti wa von'wina se a ni ri boti wa vona you see. So then ivi ve endla yini loko se va ni dyondzisa na swi kota ku tlanga music lowu ni nga mi tlangela wona everything music wa Oliver Mtukudzi. So and it's surprising because mina I'm a South African, I don't even so hi ndlela yin'wana nzama ku hlamusela yini Oliver Mtukudzi a nga ri selfish. Music a yi nga vuli ku music wa mina va le ku kopeleni ka swilo swa mina no. He groomed a lot of young people. If ni nga va tisa mi kuma u endla event va ta tlanga music lowuya you won't even believe ku Oliver Mtukudzi is no longer there. You see so you see something you see something mara hina ka Xitsonga dile ku ni kopele ma vona la marito lama hi lama ma nga ka number mani ya mina you see those things kuna monopoly ya marito so that mentality yona endla ku hi nga bihelo akome vutisa ximomondiya xi tirhe njhani? Ximomondiya va xi tiva Ximomondiya liya Ximomondiya hi take it down online because I ri ka Next Music and then Next Music yi na matirhelo mama vo open mic so ani mina sweswi ni hlamusela ku mina understanding ya music na yi tiva ni n'wi fonela ni n'wi byela ku na susa music wa mina and immediately loko mi vula sweswo phela mi tirhisa kanda he knows ku na ku ta va na ti-comebacks se ni n'wi veni n'wi kombe ku yi susi ti ta yi vekela hina hexe ni kombela ku mutsa question ya controversial nyana dokodela na n'wana swi te njhani va album liya yi nga humesiwa yi nga humesiwa ngala leyi nga humesiwa hi n'wina okay I remember a hi ri EMI va hi ri hinkwini na mina ni ri ka EMI mara mina ni nga release ti-project very often ku kaya va nga swi lavi total swa music leswi so then deal ya mina ya ha ri on ka EMI so mi kuma ku loko hi fanele hi release liya ya Hammy ka EMI bot Mike va ri no mara Ali why hi nga endli ku yi va kaya leyiwani se vi ni hlamusela ku mara mfana lowu a nga swi twisisi ma swi twisisi and then phela endlisani ya mina swi ri mina ni fanele ni vulavula na papa ku za ku va na understanding ya ku why a nga swi twisisi so but in the interim lexi hi nga ta xi endla hi nga n'wi pfaleli handle mina ni ta endla plan ya mina ni for makwenu ku ni yi humesa i plan yi nga endliwa hi boti wa munhu liya ivi yi huma then loko yi huma project liya yo it was received very well the project became big then EMI se va hi fonela va ku no hi vulavulini na papa n'wina ve ri mi nga ta like why hi tina sharp then because ma vona loko mi ri family mi nga pfumeleli swilo swa le handle swi endle nga ra mukumani so immediately after tona ti-album letiya ni vi ni va landza papatsongo ni va byela ku no you know what sweswiwani hi le ka label leyi ku nga na vo hi nga nghenisa vo Kanda Bongo mani na vo mana hinkwavo se na n'wina tanani leni la ku ni manager mina mali tarani ta mi byela mali leyi tarani sini no a ku na problem a ni nga vuli swona no joka sweswo mata ku ni lava yini ni lava hi tima rihati leri nga kona leri endlaka nga ri vanhu va kumani vanhu va kha hina ha swi tiva ku
we are family. Yeah, all is well, yeah. Se ni lava ku meeta producer and project ya misa loyi u ta ta yi recorda la kaya hi ta yi release hi. You see in essence ndzama komba yini ku na liya yi nga huma liya ku nga luna na papa njhani a ku na conflict laya a wu lava ku hi va independent as vana hi lava ku cheka ku hi nga kota ku hi ti endlela swilo na same thing lexi ni nga endla if you check is the same thing hi nga endla for vana va Mtukudzi. And then what I like va ka Mtukudzi loko se hi ti endliwini se na yo se yi tika mina before yi lova ti ri ku communicate ku ma vona sweswi hi fanele hi endla yini hi endla album ya sharp hi va hi ri hinkwenu halu ta hi maketele. So can you see mina most of the times I'm more of uniting and lava that's why na swo hleva ni kumana loko u bayeza u hleva munhu ka mindani ya n'wi byela ni yima a ta munhu yaloyo hlamusela leswaku nga byela va ka ri kona loko swi tsatsa ta swivula ya so loko vutsa yin'wana ya controversial nyana kahle kahle controversial leswi leswi nga aka public swi general Tatani Mtukudzi the late va tirha swinene na dokotela almost ka ti-album leti a va hoxa xandla tiko ri ve na expectation yo karhi ku siku rin'wanyana i nge Tatani Mtukudzi ma nga humeseliwa album and then ku ye ku huma majuda ho la ku twisisa ku ve na ku tirhisana a ku vangi na ku tirhisana oro vuxaka a byi nyakapfarile or a byi nga nyakapfalangi or ini xi nga endla ku album yo sungula ya the late yi nga humi hala loko ra humangi hala or hikwalaho ka yini swi teke nkarhi ku ri the late va va ri na album ya vona ya ku tiyimela because na swi tiva ku na kun'wana I think le ka album ya Themba va yimbelerile as the backing a ka risimu leri ri nga duma swinene ku a wu na mali a hi fambi ka ya tlela swikini something like that just ku ri vanhu va va clear nyana aka mhaka liya. Okay, no liya i Fiat Record Company yeah because ni tlhela ni clarify na kwele nkosini. You see hina loko hi vona swilo swi vonela kule we talk let me be controversial we talk nonsense. We talk blindly. Phela loko mi cheka Dr. Thomas Chauke va vika weya ne ka we swilo a swi tika you see va suka va ya ka task ne swi ka swi tikisa swilo leswiya un'wana va pfa va hakeliwa ti R2 then ivi boti Mike leyi ni ngo yi cousin ya mina a yi ri rap ya le Galo so loko se yi move yi ya ka EMI loko mo cheka swi swa doctor sungula ku swi ti komba ku swi ya ku loko se va ri ka EMI ya ene ti vutseni ku ti album leya ta khale a swi humelelini so in essence la a va endlela ti company mali na le nkosini swi hlamuselini mina mara hi mhaka ku ma vona mi n'wi twini na makhazi loko a hlamusela ku image ta yi nyika image yo komba ku hi sharp and everything all swilo leswiya ma swi twisisa mara minkarhi yin'wana mi ta kuma ku va ta mi nyika mali tikhampani mara loko mi cheka ku kuma ku mali liya yo ringana ku n'wi mi nga sapota muti wa n'wini and then vanhu va ta hi lava swi teka ngari swi ri lowun'wana mi n'wi nyiki nchumu ma swi twisisa and loko mi cheka mi languta miti ya vona i miti leyi nga miti leyikulu you see so that's one chapter ni nga ta yi vulavula so why swi hlwelini ku va humesa langutana vo mani Flora swi tiki njhani ku va humesa swi tiki ngopfu ku va humesa mi languta Themba u humesi tingana Sesikhoni yi humesi tingana swilo leswi swi endliwa yini loko lembe ri sungula or prior before the financial year swa fanele ka government va budget loko va budget va kata Xitsonga ku ya huma 4 ne i va rhumela budget liya yi approve kwi ka head office ya EMI yi nga ku yi nga UK se va approve loko va cheka phela hi ku ya hi vona music wa Xitsonga ku xavisa for your information hina la loko hi ku doctor va xavisa swinene hi loko ku ri 50,000 copies 100,000 double platinum hi ku ya hi standard xa tikhampani leti tikulu vo Universal na Win vo Beyonce loko va ka va xavisa ngopfu loko va xavisa 1 million copies so then you compare na 50,000 hina hi le ku beni ka mavoko ku i wona ti champagne ivi hi nyika image ya ku doctor va ri ku endleni ka mali yo tala ngopfu you see so ani munhu vona swi from ka distance then loko hi ta
phela va ya hakela vona i percent yo karhi awu i percentage liya it's a specific percentage loko se va hakeriwini i 500,000 divide on 500,000 by 12 or 300,000 by 12 va ya va hakela yini vanhu lava va tirhaka na vona mara loko se yi hlayiwa kuti a va tinyiki 2 million xinyori swi ta endliwa hi nkarhi a yi nyikiwa mali yin'wana yo talo loko swilo leswi loko mo cheka ivi mi languta count tax men inside there a va kumangi nchumu swilo leswiya ma swi twisisa so vona lexi ni nga xi vulaka ni mali leyo va kota ku va hanya a va yi kuma mara hi mali ya ku mi ta make sure ku mi spoila na vanhu lavan'wana va va xava ku fana na n'wina. I will give you an example. Vanhu lava va kuma mali ka music industry i ti-artist ta Mazulu. That's why Soul Brothers a va ri sharp financial a va nyikiwa mali galo vanhu lavaya. Why? Swi swa vona a swi tlhe swi ya maketiwa handle vo Germany vo Japan kwihi leswa ka hina swa vo doctor a va swi maketa laha Mozambique Zimbabwe you see. So then loko swi va swi reach ti-copy letiya phela ma Soul Brothers a ma kota ku ma xavisi million copies vona vo Lady Smith Black la Mambasa mara mi kuma ku la kaya va xavisa nchumu va xavisi 5,000 or 500 copies la but globally it's 2 million copies so hina loko hi ku music lowa vo doctor DB nini DB swi nga xavisanga hi ku ya hi le henhla le hi standard xa la kaya hi vona hi nga ri swi endli mara loko mi cinca mali ya ka ti-dollar or ka ti-pounds a hi mali those were millionaires you see so so hi yona difference leyi nga kona laya ka music wa hina wa Xitsonga hina hi ya praisana sweswiya hi ngo buti ma eka tinkolene loko va xavisa gold disc or platinum ku ta yiwa 25,000 copies endla loko mo endla 25,000 copies liya yi endleni hi ku buy let's say for argument's sake buy 30 rand it's how much you see and hikoho lava fanele ku va susa percent liya va teka na mali leyi va nga maketa product liya va teka mali leyi va nga leyi va nga tsutsumisa va ya hala na hala mi ta kuma ku mali leyi nga sala after the sales letiya let's say maybe i 300,000 then ka 300,000 va fanele va endla yini va teka percent ya vona a ni va susa mali liya va nga yi tirhisi before va hakela mali liya so mi boheka ku sometimes mi chavisela kunene mi ku hayi ku na khampani yin'wana yi nga ku ni laveni la ku famba ivi va kota ku va mi nyika mali botali ngaza kumbexani camera yo hetelela mina mina part 2 na part 3 vanela na part 4 ka part 4 plus a isa nghena straight ka music wa wona ni vutisa yo sungula Simomondi a la ta itwa kahle kumbe swa leyi a hi tiseni hala ku na tiklambi tinharhu ta Xitsonga ti nga tshama ti ninginisa munhu ku gaza sweswi mi nga ku yini ka tona sweswiwani hi vulavula timhaka ta lava ku endla mali timhaka ta vun'we va hlayana na maviti ni ta va ni hlamusela va ta hipa okay ku na tinkuzi tinharhu ti nga tshama ti hlangana a same street a hi vachavi a va hlonipha ku boxa mavito ma vanhu nkarhi wun'wana swi endlaka a vo endla project ku na Dr. Joyce Rimani ku na Benny Mayengani the president ku na Prince Rakani va tshame va yimisa tiko hi milenge va kulukumba lava nharhu ka ha tora ra ku inge va nga hlangana futhi yimani i nga ri milorha ku fana na mina ni zi siku rin'wana ni hlamusela Prince na yona doctor hi malume wa mina Joyce Rimani ni hlamusela ku impact liya va yi endlini product liya ya vona liya a ku ri na ku na vangoni va yini se ni kana va hlamusela ku that concept ne because ana ya bina i license wa i Abula so Abula n'wana Mr Dlamini loyi ni ngo yena Mr Dlamini leyi producer ma Soul Brothers hiyo va nga ni twisa loko yi fika leko hey ku na misa un'wana ve ri Benny Mayengani man listen to this se ni ku this guy is going very far because loko ni yingisela music wa yena u ta replace Peter Tinete give me his numbers I will call him loko huma leyi ya tibabeni you see ka ha ri na vo Aubrey leyi ka Abula se va nyika nomboro ya yena so va ku tirha na va na Prince na se ni vheni va byela ku ma swi ta ku endla nini ne ka music lowuwani lexi ni xi chekaku swi nga endleka mi hela mi holova hi swo ka swi nga twali from the beginning
avoidance leswiya if it was possible problem mina ni busy hi swa ti union loko a ni ri na nkarhi wa mina kahle kahle a ni lava product leyi mi ni nyika yona leyi ni mi ranela yona you can make millions hi concept leyi mi nga na yona ya beni mahingana ni those are concepts na yona liya ya vanguni va ndhawu yi se ni va byela ku loko ni langutile liyani mi le ku hlanganiseni ka phela laya doctor mi endla yini loko mi ku vanguni va ndhawu mi hlanganisa Matsonga na vanhu lava nga in between vo fana na yini lero mi ya supportiwa hi vanhu lava nga vo Zim South Africa everywhere so concept liya mina nga yi zamela na ku yi fandiwa hi endla ku endliwa ti-festival ku yiwa ka tindhawu letiya mi endla mali se loko se ni notwa ku ve va holovini vheni ku but I tried again hi that concept attire liya va yi mbala ma vona va ledi Smith Black Mambas that's why mi vona va kota ku va endla mali so leswiya na loko mi fane mi va yisa overseas va ya representa Africa ma vona swa ti-blonde swa mina sweswo mi fana na vona loko mi ya le mi fana na vo Beyonce sa va koti ku vona ku mi huma Africa that attire liya va yimbalini vo Beni na vo Bujone a yi representa Africa se concept liya na mina hi lava ka mina na swi lava ku yi nga and ni nga va pfuna ku yi mixana loko vo tshika mata ku lexi nga important loko mo cheka both Joe yi neutral na swi so loko Beni na Prince ne vo kota ku va they don't have any differences mina loko ni langutini i issue liya ya ku defense ti vulavula swo tala i va overwhelmed loko ni va langutini mina va le ku va holovelo vanhu lava swi fana na issue ya mi languta issue ya Mr Post na Beni a va vanhu lava when you look at it because loko mi languta xo sungula after leswi ni nga swi hlamusela music wa Xitsonga ku va lwela yini so mi nge lwixi leswi va ri yini leswi but Ali, you can say, oh, Madam, now talk to one daughter. You get to fit the and then the episode there one. So I think if I never na, koro wana wala takulane, una TV, I ain't fit it. It's a long one part 2. Kuna Shisheng. Kuna bot Sydney Baloi. Bala wako atila brato famba mnenge ne kwa fanya wana part 2. Leso la uko mfanye mwe gase ofanya wana panel sukuru mwanya. Wana wati share la ma wana luna history makune. Pero loko history makune na ina ke. Wi-Fi galo. Bila ICT code. You call. Maka hula bila ICT code. I affect load shedding na kwa so why loko vanhu va karhala DJ ta va tlangela nyana swivona nyana DJ khulu la na vona va ta hi tlangela un'wana teyini yona Momondi se ma swivona nyana se ebotali ta tlhe mi vitana futhi ne very soon leswi nga sungula hi yo masunguleni show ka ti comment na la nga ta vula part 2 so leswi ni nga ta swi vula i ku tribute song ya Mr Mathonsi leyi nga yi endla na King Monada hi le ndleleni to keep the legacy ya Kanda Mtukudzi because vanhu dyondzisa ku tlanga music wa vona I will continue vo Selmor Mtukudzi ku endleni ka album leyi ta huma na yona na ya mina ya tisimbilela ta vo 300 ni nga ti endla na Kanda Mtukudzi ti kona se mhana a tlhelele studio ti kona loko no va na chance ti ta releasiwa no na ta pusha kwala ka platform so it cancer swinene ku va mi nyiki chance ta hi ta share information a ho tiva swo tala mara sweswi hi ka share swona episode is 1 hour 30 minutes uma luluze 2 kilos la ho lava empire ka changamini lo matsutsu xitsutsu lexi xi ka byela ku xi na mali xi trillionel you can sing over thank you balandeli va Shangan Gang until is hlangana na Kembe. This episode was proudly sponsored by Bila ICT Solutions. Bila ICT Solutions
they are inspired by innovations. Namhlanje Karelo Karala, Kandega no Bila ICT solutions. They are inspired by innovation. So until it's like Sangana Kambe, it's so. Mgarwalo kuri apfulale the juta ne. The juta la yakona so DJZ ilendele. So shout.